والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك وتخلك وتأدب بأدابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga kiyakasihan sintuhan na to Rabbul Alamin, muna hitukbar na to patuhan na to Rabbul Alamin in sa taud-taud iban sa lagu-lagu pagsyarang syukur. Sinamuin masi yari pakita niyo yanu garaan niya kusog iban kaya. Sarta yari na to napakay hakabayaan sintuhan na to Rabbul Alamin. Demikian itukbar na to pallahu subhanahu wa ta'ala. Amuin biusan niya kita niyo waktu manyu tiyo habisan kita niyo wala na nakapagbayng mata. Walaupun suara sing kami iwan sindagbo sing kami yan si mampay kaniyo. Sarta pagsawsawhan na to in pusaka sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin biyagbin ka to sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asupaya mahinang natu luto manaikod di hadunya sarta umalup kita no patuhan di kita niyo simipog kaniya. Sawab na maugbog kita niyo sin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta timutunay kita niyo sindaakan si mahatut si mahatinggi Allah. Mahuli niya mga barhummat jama'a kaulungan sin Allah Ta'ala. Inagama na to lando siya maluwag. Inagama na to wala kita niyo tiyapukan bisan biyahang tingi. Intanda niya inagis na Allah Ta'ala akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum wa raditu lakum Islam dina. Inagis na Allah Subhanahu wa Ta'ala jiyukup kuna kanyo adlaw ini iwan simang ka ni'mat sa Allah Ta'ala iwan magrida na ako impag-agaman niyo agama Islam. So bimakna biya kita iyan sintuhan ta Rabbul Alamin inagama na to jukup. Inagama na to wayroon kulang, wayroon labi, jukup inagama sin Allah Ta'ala. So urihay ni mataod din katutan niyo mag-asu. Uno ba tudlong niya tuwan indan hikasudsulka, iwandan hikanarka. Ining kamatauran katutan niyo mag-asu. In pangasubo ini, pangasubo ibadat. Pangasubo ibadat. Bang impangasubo mo parkala, hikasung singkawuga mo patuhan. Pangasubo mo hikasung simpag-iman. Pangasubo mo tiwaktikduanan hikaluay simpagsud mo sulka inini ibadat. Walaupun bang impagpangasubo na to karna pangdusta, karna pangandistimit, karna panggura-gura ininibo ko na siya ibadat. Biasin zaman ta ini. Matawd man mo siya mag-asubo, laong niya tuwan naufil. Uno ba long niya in nakauna, adlaw iwan sindum. In ini, uno pangasuwin, ibadat bukod. Sambung ibadat. Mayta, sawab imati siya bang uno in nakauna dum iwan sinadlaw. Sumatay magkuha ka ma Islam, biasi sambat yun agama jukup. Inagama jukup. Uno in nakauna adlaw iwan sindum. Okay, Uno isablongin nakauna usog iwan simbabae. Uno in nakauna suha hatawakan bulan.
O tawaunin na kau na, unin na kau na langit at tawakal lupa. Damikian, pangasubo sampai pabiyaon hajaman na to piyaghilualan sin taulo pasug. Unin piyaghilualan sin taulo pasug, bang uno in nakauna itlog iwan si manok. Harumi ni taki-takihon na to in mga pangasubo niyo yan. Before kita matto, sa inini, manunjuki patapik na to. Sawa pinahari si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manunjuki papangasubo. Manunjuki papangasubo. Okay. Unin nakaw na dumiwa sinadlaw. Yung mga sahabat, bang sila magpangasubo, pangasubo karna ikaloy kasudsulwa. Kaysa. Yung mga sahabat, bang sila magpangasubo karna ikakawa nila rida sintuhan. In kamatauran sahabat, in pagpangasubo nila, karayawan. Karayawan. Hadapun aun hambuk sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman, in pagpangasubo niya, para Rasul sallallahu alaihi wasallam kangian. Ya, suwo siya si mga iwan, ya ko Hudzaifah may taisab ipagpangasumo kangian. Laong niya ang kangian ipagpangasubo ko, unim mangihinang, asupaya katangkisan ko, asupaya kalayuan ko, asupaya kaaniwan ko. Masya Allah. Bini mga sahabat. Napay kita rin, doon ipagpangasubo. Pangasubo, panggura-gura, pangdusta, Allahu Ta'ala, mangmanpianduan ni mga tawhiya ini. Okay, katuta pangasubo walit. Unin nakaw na dumiwa sinadlaw. Insambong ko kay mo tay mangud, nakauna induum day sinadlaw. Unin ayat sin Allahu Ta'ala. Yulijul layla wan nahar. Pagpindahon sin Allahu Ta'ala indum iwan sin adlaw. So nakaw na indum. So na dalil tawag to. Unin nakaw na langit iwan sin lupa. Insambong ko kay mo nakaunin langit. Mayta, khalaqas samawati wal ard. Pianjari sin Allahu Ta'ala pitong lapis langit iwan sin lupa. Bang kawasuwon unin nakaw na kamatay iwan sin kabuhi. Insambong ko kay mo nakauna in kamatay. May taunin dalil, laws Allah Ta'ala khalaqal mauta wal haya, pianjari namu in kamatay iwan sin kabuhi. Bangkawa sumununin nakauna bulan iwan sin suka. Insambong ko kay mo nakauna in suka, nakauna in bulan day si suka. Uy nagis Allah Ta'ala. Alam tara anna Allah yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Wasyamsu wal qamar. Nakauna in suka day si bulan. Wasyamsu wal qamar. Yan jari sinallahu ta'ala wala nila kakita ya Muhammad simusujud in pitong lapis langit iwan sin gumi. Iwan sin suga, iwan sin bulan. So nakauna in suga rin sin bulan. In last pangasubo, uno in nakauna itlog iwan sin manok. Uno in nakauna itlog iwan sin manok. Yagilwalaan ini sin mga tawre nga sug. Bang uno in nakauna itlog iwan sin manok. Long si kaymanan inakaw na long nga manok. Sawab bang long nga way manok way itlog. Long isab si kaymanan inakaw na itlog. Bang way itlog way sa manok. Subhanallah. Ipangasurin di. Bang ba ini kajawaban tamahinang ba ini kamumpatan? Nalong aw na nga suka ko. Long ko tayo mangod. Aw ni sambong ko kay mo. Bang innakaw na pianjari manok ang paitlog. Langaw nin dalil mo. Aun dalil na to. Katan sinag-discuss, aun nakaw na itlog iwan si manok, bimuray sa rin dalil ini. Sawab ini magpa-prove sin nakaw na tim manok dahil sin itlog. Uy nagi, hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sin Rasul. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man ata sa'at ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isyusin nakato kay ikaupat waktu. Isyusin nakato kay ikaupat waktu sinadlaw si Jumat biya sa sinakapagkurban manok. Bimana na kaw ni manok. Ang paimanin Rasul man ata sa'at khamisa
Faka'annama qarraba baydatan. Isyusyu inna kauna di matong. Isyusyu di matong pamatsi. Di kalima na waktu sin Jumat, biasa sinakapagkurban itlog. So, bimana nakaw ni manok na sinitlog. O, biba? So, yan yung dalil. Nakauna in manok na isinitlog. Ay naman ko mag-discuss. Complete. Beses nagi ko, inaara majukup. Inaara sampuna. Aun dalil katan. Aun. Wala na to sadya na memorize. Kaya luay ko study, laong ko nakaw, naduan, sabi pabiyaw, nagiro lalo pasog. Biya kay wanang pangaso, biya pang dusta. Biya pangaso, biya bukon, karna, akama. Na iniibadat siya, nakaw na itong masog. Surihay ni, may tatyagnan ko ha pangaso. Sawab, inday ni harumini liyabay raysab pangasubo. Sin sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang uno indan hikasudsul ka iwan hinarka. Matawd din ka to taniw mag-discuss lang nga tuwan bisan kaw di magsambahayang, bisan kaw lang nga di magzakat, bisan kaw di magpuasa, bisan kaw di magadji, para yawasad jalong nga inaddat mo makasudak ko sulka. Inindiskason na to. Muna, mamuas ako, way lamod ko sin hadith ini. Way lamod ko hadith ini, in ako magma na sadya, bang unimbeta sin hadith. Damikyan, way lamod ko sin parkala hukuman. In ako magbayta sadya bang unu imbeta, sin Allahu Ta'ala, sin Rasulna, ibang piyasa wasing kaulamaan. Okay. Hati niya, liyabay pangasubo. Di na natukay ngatan bang unutuod. Inda natawkan puti. Amin makawa, amin rida, sinallahu ta'ala. Haran ikasud mo sulga. Iban haran ikalayo mo, ding hanarka. Bang natu ini na parihala. Bang natu ini mahinang imparkala ini. Bang nato imparkala ini na paragbus. Kumu impagdiskas, humundong impagduarwa mo, sawab yari kita nubitan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindani kasudsulga, hikalayo ring hanarka. Hadith nga uno. Hadith kan Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Riwayat ng kan Tirmidhi, hadithun hasan. Long Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Inaki kulong ya Hanabi. Imaluf fi Mu'adh radhiyallahu anhu nangasubo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Malago pangadyan harumini. Malago pusaka harumini pusaka kato sin Nabi. Yakaw tayo mangud kumilyas na Allah Ta'ala. Binan na yung kaligapan mo. Yakaw kiaulungas na Allah Ta'ala. Butani na inihinang mo. Dungdungi. Bang uno imbeta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hikasudsuga. Law sinahambok sahabat na nga subo, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, baytay ba ko sin hinang? Hinang ikasud ko sulga. Subhanallah. Iban hikalayo ko dahing hanarka. Nangasubod sahabat. Mga sahabat bang magpangasubo, dan hikasud sulga. Ikalayo dahing hanarka. Sawab amura ini indan. Piyagtuyuan na to di habaw gumi, hambuking gul. Habukin maksud, makawa natin ulong sin Allah. Bang mo nakawain ulong iban rida sin Allah, impusaka kayo mo sin Allah. Di mo kakitan di hawawahumi adlaw akhirat, ipusaka kayo mo sin Tuhan. Di hadunya matawd kabinsanaan, matawd panuka silabay kayo mo. Sa ipagtrin, ipag-anad sing ginhawa baran mo. Ada pun yari kita nyubitan. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hikasud sulga.
Dan hikalayo ding hanarka. Humundong na ipagdiskas. Bang nato ini mapaham marayaw. Humundong na ipagdwarwa nato. Bang nato ini kahanggaw taan. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakad sa'alta an azim. Ya kolong ya Mu'adh, impangasumo yan kako, pangasumo sa lagu-lagu. Subhanallah. Bimakna, bang kauti mga subo perkala sulunga iwan sinar ka, malago pangasubo. Malago. Sawab gul, maksud sinihinang murihadun niya, pusaka, dami kian tumbas simpiaglugtuan murihadun niya, malago ti pangasubo. Aun masul bang kita no makarungog sinlitsyo perkala sulunga, inya na to, normal na yan. Bang kita niyo makadungog simparkala narka, umuyom kita niyo. Im mga sahabat, bang magkasabot tinarka, magtangis. Im mga sahabat, bang pagkarungog narka, magdangulngul. Muwa, kumusog sila magibadat. Ang paingkat, bang magkasabot tinarka, umuyom sadya, kaman yanong pakaw, may takita mo. Ingkatan sinwala kimagad aw narka, iwan ang sulunga, insambong ko kayo, matay ra ka. Matay ra kita. Laung sinabi, impangaso mo Mu'adh, pangaso mo sa lagu-lagu. Ang paimen Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu la yasirun may yassarallah. Adapun sabun nato ini, maluhay, pialuhay sinallahu ta'ala, ay siyusin pialuhayan niya. Ang pabitaan ni Mu'adh si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang uno. Indan hikasulsulwa iwan ni kalapas ng anak ka. Laong niya Mu'adh maluhay ini, tanto maluhay ini, ay susimpialwayan sintukan. Laong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wala tushriku bihi syai'a. Yari impanagnan beta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hikasulsulwa. Ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Pagtag-ipon kau patuhan mo. Pagtag-ipon kau patuhan mo, ibut kay mo ay kautud magsirik hang sulak uno-uno. Insambong biyade ni pagtag-ipon. In pagtag-ipon, huminang sindya akan lumayo deng halyangan. Pagtag-ipon, huminang sindya akan lumayo deng halyangan, saruta way kilahum mutuhan mapuas nagpapanjari kay mo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala inagpapanjari kay mo. Pagtag-ipunan mo siya. Imagtag-ipon diya diin. Aw masuldain kato, injawab nila, angkan kami di mag-ibadat, di kay magtag-ipon sawab mayta, di na mo baka kitanin Tuhan? Allahu Akbar. Banglong niya Tuhan, di mo kakitanin Tuhan di hadunya. Ay ko mag-ibadat. Ya ko tay mangud kuha ka Islam kaya ulungan sin Allah. Yari kitabitan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyarin pagtag-ipon. Unin agi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagtag-ipon ko patuhan mo insa kaulaw lakita mo siya. Tay mangud wala kaw iyan sin Rasul pagtag-ipon ko amon kita min Tuhan. Sain ani sin Rasul insa kaulawla. Ang kadabang kita magtakbir Allahu Akbar, lanya pindunya. Lanya pingkatan kalilapan, lanya pingkatan hinang sawa biniyalop mo Allah subhanahu wa ta'ala. Bihatong imagtag-ipon. Ta'budullah ka'annaka tarahu, pagtag-ipon ko patuan min sa kaulo lakita mo siya. Wala ko iyan sin Rasul, pagtag-ipon ko kagitan mo siya. Salong sin Rasul sa kaula-ula. Ulim maksubete sa kaula-ula, supaya in ikaw konsentrate ka ha pagtag-ipon kaniya. Allahu Akbar. Fa inna
Ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bang wala kita in sa kaula, wala mo kita in Tuhan, sabon natud ti kita kausin Allah. Paham mga tayo, mga ka kama Islam. Bang kita nyo magtag-ipon, suway nato kakitaan sindwa mata nato in Allah Ta'ala, tumtuma bukun kita nyo Rasul. Sawab inka matauran din katubukun kita Rasul, day nasul kita niyo. Mismo Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala niya nakita in Allah. Wala niya nakita. Musa alayhi salatu wassalam nag-request mo kumita sa adlaw akhirat bidnillah. Bang nato madawhat in maksud, madawhat nato impusa ka sin Rasul. Ingkatan sinya angot nato ipakita dakatos ng Allah. Last fight, surprise niya halom sin sulka. Magpakita sa mga ipon niya. Pihan, sawab bang intiyali nato suway kakita ang pagtang magtag-ipon, ando, muti intuktok na to. Ang paring kaiwanan, law nga tuwan. Bang akulong nga magtakbir, aun magsalta, aunahan. Aun. Hari na kita ni umat to pa Allah Ta'ala. Maridya kita kan Jibril. Jibril, malaikat nagdara sinwahi sin Allah Ta'ala maun pa Rasul. Jibril. Ha? Piya kita ay Jibril. Piya kita nindagbus niya bunal ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyandog in Nabi. Aw habat in Allah Ta'ala. Panali ba ko tayo mangun? Inna nga suwad, di ko kaya nga talong ko yanong ko sabi ni kalkalan, ang pasabihan, nag-iibadat. Yanong ko sabi ni magraragbi, ang pasabi. Sa yung pangasu na biya, pangasusin tao tatamaan. Sabi ada ko man. Yako palanguan ko ang amisal. Ta'budullah kannaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Pagtagipon ko, patuhan mo sa kaula, kita mo siya, bang wala mo siya kita, sa bunal, kita ko si Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Ibot ay kutud magsyirik patuhan mo. Ay kutud limimbang, ay kutud lumag Tuhan. Mapuasting kanya. Kaya ngatan mo, mayta. Im mga kafir wayroon halom sulha. Mayta im mga kafir makasudnar ka. Bang sila di makapagbalik Islam. Bang sila makapagtawat sawab mayta. Limag sila Tuhan mapuasting Allah. Subhanallah. Insyirik lando kabungsihan sin Tuhan. Lando karuhalan sin Allah Ta'ala insyirik. Bang imbawa masilos ang kaluwa nila, mas labi insilos sin Tuhan, lawakan mulimbang mapuas din kanya. Mas grabe insilos sin Tuhan, magtuhan ko mapuas din kanya. Yako tay mangudwa ka Islam. Yato impanag na andan hikasunsulka. Pagtag-ipon ko patuhan mo, insa kaulo kita mo siya. Bang wala mo siya kita, sa bunal tud kikita niya ko. Damikyan ay ikaw tuod magsyirik ka niya. Maluwag yung syirik. Maluwag. Maluwag yung parkala syirik. Ingkatan inang labay. Hamuin parkala limbangan min Allah Ta'ala matag sa syirik. Yatim panagnan ta'budullah. Hikaruan niya dan hikasudsulka. Biasi sambat ko, bang nato ini mamimurize. Bang upamahan mag-apply hinang on complete na ka requirements. Bang upamahan mag-apply. Bang upamahan mga magbiyahe on na ka mga travel pass. Bang nato ini makumplit. Panagnan, ta'budullah, wala tusyriku bihi syai'a. Ikaruan niya, tuqimus salah. Allahu Akbar. Mu'adh, Rasul sallallahu alaihi wasallam ni Mu'adh. Mu'adh, pangasalagulag-go. Bang kumabaya, sumunsulgal, makalayo ding hanarka, yarin hinangon mo, ta'budullah. Ikaruan na tuqimus salah, iwan tindugan insabahyan. Allahu Akbar. Mataod bang sata? Mataod din ka tutanyo. Hamuna ini, ingka matauran piyagdali lang niya tuwan. Bisan kami di magsambahayang ing kami taumaraw. Bisan kami ri mag-ibadat ing kami taumaraw.
bisan kami di magsambahayang malano, impangatayan na mo. Way lumingkat kabtangan. Way lumingkat imumungan. Makajay bimumungan. Malingkat, oo, marayaw kaw. Marayaw kaw hapangatod sin mahadya na. Marayaw kaw hapangatod sin kataw-taw, sin kamatawran. Insambong ko kay mo. Marayawa impangatod mong hatuhan. Marayawa impangatod kay mo sinallahu ta'ala. Hari kita matupallahu ta'ala. Mari kita dya pamasta. Maas mo da akong kaw. Anak, bihi ako, bihi ako asin, bihi ako tao. Bihi ako si kalaganaway. Pag-usimang bungkaw. Ako sa jendyara ako. Maliso ako mami. Unuwa imma-feel si maas. Diba, dukalan kay mo? Insambong dukalan. Biyadin nawain Allah Ta'ala. Diyak niya ako naglima waktu, tinggalan mo. Diyak niya ako magsambahayang, liupa-lupa mo. Yato pagkahimumano siya dumugal, biyadin Allah Ta'ala. Kita niyo ba? Kauno niyo mapikilan niyo. Naginag ko government. Nagjo-duty ka. Sumagawa, wala ka gimwa. Okay, himutang ta. Hamok ko pulis. Diyak ka simbus mo. Long niya duty mo harum ini. Jagahi. Jagahi. Sakali wala ka gimwa sin duty mo. Unoy matali sin nakura kay mo. Long niya way lagi sintaw ini, suway ini igon. Suway ini papag-resign, way lumiso. Biyadin in Allah Ta'ala. Way dumayaw, maraw pa kaw addap, nag-iibadat pa kaw. Sisambayang pa kaw. Unoy mapil, atawa nurse kaw. Duty mo, mag-nurse, magjaga ko sin pasyente. Sa ininang mo, yato ko na nasawan. Indiksyonan na rumini, wala mo indiksyonan. Yato ko na nasawan. Unim matalisin tao kayo. Long na tao iniri kapangandulan, way laki. Biyadin Allah Ta'ala. Diya akaw, sambahayan. Sa piyahil-pahil mo. Diya akaw nag-ibadat, liupalupan. Ibang pagyan mo, tao marawra ko. Way ako na anyaya, way ako na huno, way ako kiakalan, malano yung pangatayan ko. Kurik! Malano hapamandang mo. Sa pamandang sintuhan, malumida. Sawab sinwala mo hinang indaakan niya. Wala mo di inang indaakan niya. Yato tayo mangod ko kama Islam yulyas na Allah Ta'ala. Tukimus salat, tindungan isang bahayan. Aung pa rin mga bangsa na to. Makasipog-sipog na makaluman, di makaingat sindro kung sinaka ma Islam. Nagapintod ka. Bangsa ta. Yaso mo. Kaya tamo, yung mga tao magtulakmat to pa mga Saudi, lumawayan sila masin Manila, di ba? Dito na Quezon. So, how nang bangsa ta na yasubo sin Maranao? Sir, ma'am, Muslim po kayo? Question ha? Kaya nga subuhan. Uy, lagi niya, obvious ba? Ano po sa tingin niyo, sir? Kaya nga tanyo may tasaya sumubang sa Muslim? Sawa buwayrong kita ka na inturong habuo niya. Yato siya, yun ako regalo. Nagkada siya ako, before ako pya Qasim University. Kita mo. Daron mayan kayo, pag kayo may salong nga, sir, tubong Mindanao po ako. Laking tausog. In ama ko taulugos. In ina ko tautapol. Sir, purified drinking water po ako. Pure na pure po ako tausog. Walang halo.
Pure na pure po ako Muslim. Biyati pangasuwa, pagkabiyati sambong simbang sata, ini, buko ni kisa si mga sabat. Kisa, mari kita pa situational. Yasuo na siya. Pagkalong nga Muslim ka. Pila in rukun sinaka ma-Islam. How many pillars? Yasuo siya. Nain kay wanan niya sa Lawson, how many pillars of Islam? Yasuo siya, how many pillars? Kung sambong niya, sir, madali lang yan. Sir, taga, sa Sambuanga po ako lumaki. Diyan po ako lumaki, sir, sa Sambuanga. Simula elementary hanggang nag-college, diyan po ako sa Sambuanga nakapagtapos. Alam ko po kung ilan ang pilar. Lang ilan? Dalawa. Uy, lang paano naging dalawang pillars? Long nga, sir. Sa Sambuanga, dalawang pilar. Pilar college, ibang fourth pilar. Subhanallah. Haunti biyayin ibang sata. Subhanallah. Di makaingat sinrukun sinaga may Islam. Na, pagsambong biya to, simpre, kababayan eh. Kalahi mo. Kampong mo, taulukos. Kaya ako nakatahan, siyok ko siya pag-uus. Pagkatawahan si Marana. Laong niya, subhanallah. Pure ko Muslim, di mo kaya nga tan rukun sinaka may Islam. Gimuaman kay luyalop ko. Kay manghud. Tere nga uno ka. Laong nga, rin nga sugo, bius balong niya. Awin na nga. Dalong, kuni piya nga sugo kayo mo. Piya nga suwa na kulong nga sin pila in pilar. Kita inilaw nga tao sa Buanga. Kaya natantawang pila in pilar. Pilar college, iwan port pilar. Long kubukong biyatin maksud. Ya, subukaw, how many pillars of Islam? Oy, nasablong nga liyaos. Bang nalong nga liyaos, kaya nga tan ko, nakatiko yung ko sa mong ko. Pilan ko sila kami Islam. At tulong nga tuwan, kalupahan ko. Allah. Imbang sa ta, di mabayanon, di maingat. Imbang sa ta, di mabayanon bubo. Kalupahan ko lang nga tuwan, uno ba tulong niya? Dalawang ko muna, syahadatan. Magsyahada ka. Ayaw mo na sa tulong. Syahada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Siya mo rin sadya. Ikarwa niya lang. Kaya tam. Imbunal niya lang nga tuwan. Kalupahan ko na walong niya. Uno ko na ito, baytay ko na ako. Allahu Akbar. Laong ko, as-sala. Sambahayang. Tuki mo as-sala. Timno ka rin sambahayang. Magsambayang na ka. Ay oo, piyagbilang asing kapuan na mo. Kamasan na mo. Tuli kami itong patingalo sa sambahayang. Dala ko sa kaliryaon. Nabiya ulo. Oh, nagsabayang ako. Sabayang ako lang nga tagna. Allahu Akbar. Tagna. Habiyaon. Nakatiwakaw. Matawag kalikapan diha Manila. Matawag nag-biksi kita ini matumari. Kata na sa sintuhan. Liaukan pa in Allahu Ta'ala. Katiyan na kung sintuhan. Wala mo kingatan na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man aqama as-sala aqama ad-din. Isyusyu in kaya tindog ng sambahayang. Kaya tindugin akamarod kan. Man hadama as-salah hanama ad-din. Isyusyu. Liarak ng sambahayang. Liarak ng akamarod kan. Ini mo ko nakubay ta Rasul ha. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang niya kaya tindugin sambahayang. Kaya tindugin akamarod kaniya. Bang niya piyel pahil. Bang niya liarak kinain sambahayang. Liarak nain akamarod kaniya. Talion na to ba? Rasul sallallahu alaihi wasallam magpanguwag in tuhod magsambahayang. Magpanguwag in tuhod mag-ibadat. One time, yasuwo siya sinahambuk. Yasuwo sa singasawa na mulyas na Allah Ta'ala. Ya Aisha radhiyallahu anha, ya Rasulullah, may takaw mag-ibadat papatuhan. Yan po na yung pardusahan mo, nakauna, iwan nakahuli, iwan nasusungon dosa. Uy na sin Rasul. Afala akunu abdan syakura. Di balong niya yung kao ng sinahambuk, kipon biya ka kung magsukur ako pa Allah. Rasul, magpanguwag, insiki, magsambahayang. Kita niyo. Makahawa sa din ayat sin imam. Magtuwi kita nung mag-ubo-ubo. Makahawa yung basan sin imam. Magtuwi kita nung magkatul.
Subhanallah. Para kala, sambahayang pil-pil sing kita niyo. Pil-pil na to. Yalupahan na to in sambahayang. Hasumuhun panagnanadlaw akhirat. Unin agisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. Panagnan asubuhun sinallahu ta'ala. Panagnan hisabun sinallahu ta'ala. Panagnan may nang lutum humalup pa Allah. Bistahun sintuhan. Ambok ipon amuna imparkala sambahayang. Amo sa'y hindi natin kasambahayang. Uno malongin luon si sambahayang yan. Ang pagkaiwanan bang magtakbiring kalukay. Malukay pa magtakbiring kaiwanan. Malukay magtakbiring kaiwanan. Kikita nila na. Inimam mo gusto kuman magkhutba, ayaw pa nagulong si takbir. Suway magpasinop. Yung pagsambayang betan kita sin Nabi, usalli kama ra'aytumuni usalli. Sambayang tayo, biasing kita nagsambayang. Wala na to kita in Rasul. Sa isiyo, inagpatarang iba nagparakbus, nagsuysuy ka at anong beri pagsambayang Rasul. Muna-muna sahabat, ikarwa na ta'bin, iba sin mga nakaunay upat imam na to. Talaan niyo ba? Isambahayang tumtumon na to. Bang di mayaw ingkatan, di mayaw inam malibadat. Bang kimangi inisambayang kimangin katan. Una is Rasul. Tanta ka mo, bukun ako magbisarain, ako magmanadya, ako nabiyata sin Rasul. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in saluhat salatun saluhat kulla amalihi, wa in fasadat salatuhu in fasadat kulla amalihi. O min sairi amalihi. Tawin na sin Rasul. Bang di mayaw in sambahayang long sin Nabi, di mayaw ingkatan hinang mo. Kamu ni magkanta magtali. Di mayaw in sambahayang, di mayaw ingkatan. Di mayaw in paghajj, di mayaw in pagpuasa, di mayaw in pagzakat, di mayaw indayaw mo pangaddakan. Di mayaw. Fa in fasadat salatu in fasadat kulla min sairi amalihi. Bang kimangin sambahayang, kimangin katan. Kamu ni magganta magtali. Kamu na. Di mayaw sambahayang, di mayaw katan. Kimangin sabay, kimangin katan. Talion na to ba? Magsambahayang 5 minutes. Wayron pa nagsambahayang miyabot mga kajam, paka 1 minute. Bisa ni makutba, pag sa to sambayan, 5 minutes da. Kitabin Allah Ta'ala. Intanda sin karayaw sin sambahayang kahalwa, mismo Allah Ta'ala in imian pahalakan kato. Uwi na Allah Ta'ala. Hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yan na suratul Baqarah, ayat 203 tagwal, uwi na Allah Ta'ala. Hafidhu ala salawat. Halgain nyo ba? Ayarin niyo ba? Hanggawtay niyo ba? Insambahayang 5 waktu. Langutan mo ko 5 waktu syabot. Salawat, jamasin sala. 5. Allah Akbar. Lumukat daw yung bangsa ta. Lumukat da. Hafidhu ala salawat was salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Ayarin nyo ba sambayang 5 waktu, luwalawin ng sambayang asar. Bukun sa to asar sa jempayaran. Luwalawi sa binasal, matawag ka ito magkalit. Wa qumu lillahi qanitin. Tindugan nyo karana. Ang pagmabuka, ibang pagmartab at pagtaat nyo patukan. Taan nyo ba? Masya Allah. Biya kita iyan, bang kautwi, timindog sin sambayang, pagtaat mo patuhan. Wa qumu lillahi qanitin. Tinduhan nyo karna, kabuka nyo patuhan. Tinduhan nyo karna, pagtaat nyo patuhan. Tinduhan nyo karna, pangangad nyo reakan sintuhan. Allahu ta'ala niya. Habya, una subun takam. Imyan ba in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagmarayaw sa jaka mo, bisang ka mo di magsambahin, kasulukan nyo? Why?
Rasul sallallahu alaihi wasallam sung namugtuin kabuhin yaunin bilawak niya. Ummati, ummati as-sala. Umatku, sambayan ka. Ang parang katubang sata. Yan na Saudi, nakahangpo na gadji, nakahangpo na gumra. Pag-uwi, mari, papasambuanga. Pag-uwi, pa Pilipinas. Maupas impiaglugtuan pag-hadji, iwan pag-kwas, pag-umra. Mayta, di na magsambahayan. Asumunta kami. Intuhan sin Saudi, kag-ibadatan. Iban Tuhan di Asambuanga, sampai pa dukaing ulan. Dukaing? May tako makayan dukaing kwan na ufil. Sawab matawad ka ito magsambayang doon na dya Saudi, pag-uwi maripawla din na magsambayang. Kaya ka ingat, takatuhan in Saudi, in Pilipinas, mayroon. Mahunit tuwan, imaghadji. Mahunit, imagtuliling. Katahanan mo, imagtawap, pila libot. Sa amin maglamugay ikaw, tabi ayon si mga baubaran, siyandalam mo at tutyahanan mo, sawad di maksud mo ibadat, makawamin ibadat, maksud mo makawamin rukun sinanga may Islam, sakali pagi maripapinas, may takaw din na magsambahayan. Subhanallah! Nakapakain! May taunin niyat mo nagadji, nagturis sa jakaw. Unin niyat mo nagumra, nagpata sa dya. Kalupahan na to. Hinghunit si maghadji. Hinghunit si magtawap. Imagpanaw ko rin nga. Rin hamin na harap pa jamarat yung layo. Tiyuyuan mo, sacrifice mo, sawad mita, makawa, madaw hatinrida, sintuhan, sakali, pag-uwi maripapinas, di na magsambahayan. Nakapakain ni logto mo. Kalupahan na to. Pila rin ka, may tako na kabisa, matawid ka sa akupan ko. Bangsata, yan mga Haryad. Aryad, Jeddah, Hamakka. Di maratong na inwakto, yaw na nagpabasketball. Yaw na nagpapanayam, si mambayan ng katan, tumakan, pauso na dyan magbang, continue yung pagbasketball. Allahu Akbar. Nakapakay ng pangalakan na ito sinwakto. In basketball, in pagpanayam mo adun niya, diyan ni kasapaat. Sambahayang mo ni kasapaat kay mo. Sambahayang mo. Yakob kay mangud ka may Islam. Sambahayang. Bukun kawang kita ron ha Saudi. Kitaway na Saudi. Uli na suon kayo magtiwang mabot ni sambahayang. Anta Muslim. Pagyan mo, naam. Are you Muslim? Of course. Yes. I'm proud to be a Muslim. Dakon na ko si mambahayang. Sa kalari ko maingat. Diba kita nyo masipog ang mga balik Islam? Maingat pa rin ka itong magsambahayang? Way problema basketball, riyada. Way problema magpanabang man bukon panam hapos. Exercise. Sa hayaw na tulog pa ni sambahayang. Sa matawad bangsa ta. Allahu Akbar. Kitawin kamatay, bigla na jarumatong. Kainatan na to saan, ikawin ni Narta, ikawin ni Kawasa, ikawin ni Katan, saan di kita mamintang? Sambahayang pahil na to. Zaman ni Musa, kasabuta athar. Kasabuta athar. Aun hambok babae miyatukan Musa. Bang uno imma kusugdo o bang uno immalago do sa mamuno ibansin. Tuminggal sa bahaya. Miyatin hambok babae ka Musa. Law na ya Musa akhbirni bi'amalin anatuba ila Allah. Nagdahungul imalok ka Musa.
Ya ka Musa, bayteba ko sinhinang makapagtawbat ako pa Allah. Iwa pagtangis niya. Lang ni Musa, pamadan buki, unin do sa nahinang mo. Uno. Lang na ya Musa. Lang na ya ko lang ya Musa. Awak tu ako long niya naburos. Awak tu akulong niya na inni zanaytu. Sabon na ito, inakulong niya, nakapagsina. Falamma wada'tu tifla fakataltu. Awak tuman long niya na zina ko sinusog, nakapagsina kami. Naburos ako Musa. Hawak tuman akulong niya naburos, piyag anak ko yung bata. Pakatalto, piyatay ko. Subhanallah. Palagbudusa. Ya Musa, inni zanaytu falamma wada'tu tifla fakatalto. Ya Musa. Sabon nato inako nakapagsina. Awak tuman ako. Awas nakapagsina, naburus ako. Pag anak simbata, pagwahalaw pakandangan ko. Piyatay ko anak ko. Pahal min tawba. Ang paba inilaw niya kaampunan kuya kalong niya Musa. Subhanallah. Najay bu Musa. Uy lagi Musa. Ya fajira. Ya kalong niya babay baldusa. Ibtaidanni. Layo kau kako. Sawabin dosa mo yan malago na hinang mo. Malagin dosa mo na hinang patuan, layo ko rin kako. Hay mo ako tagari, hayaw mo paturo ni simbaga kayo di halupan na mo. Layo kau. Sawab imaksiyat sinlom sing kauman. Mahinang sawab hikapaturunan bala sinallahu ta'ala. Mahinang sawab iturun imbala. Sawab bang timaw di maksa cingkaw man tumurun imbala. Hangkan paiwo ni Musa di mamaya malapay Musa. Simbala para tungon sintuhan. Wala limugay ni maugi Jibril. Namaita ka ni ya Musa. Ya Musa, alam ta'alam. Ya kolong ya Musa, di mo kakaingatan. Ya kolong ya Musa, alam ta'alam, di mo kalong niya kaingatan. Aung palabilong niya malaggo, dusa rin na hinang sinasimbabay. Ang panapiyatay na nak. Aung palang niya, yubla ni Musa. Babae na kapag sina, naburo, sakali ang pati malago dusa. Lang ni Musa, diya ito nalaggo. Nakapag sina, naburos siya, nakianak piyatay, o pamalago lang ni Jibril, aon. Tay manghod, masakit ang kabtangan ini. Saway buli rapat, ipagawa na to yung kasabunala. Hadapon mamuasa ko bukun ini, rengkaku. Unin agi si Jibril, aung pati malay, langi Jibril, aung pamalago dusa, mapuas din ngayon. Langi Musa, uno. Iwa na to na. Iwa na to na bang uno. Langi Jibril. Tarikus salah, subhanallah. Malaguin do sa sintaw nagsina, yuno inanak sa kaliang pati malago, langi Jibril, yamu sa pamalago, tarikus sala, amin tao manininggal sambahayang. Kamurah kuman imaganta. Gasi samba ko'y lamod. Lago do sa tao maninggal sambahayang. Pila rin kato. How masulig kato. Anak pa masjid langon sinama. Langon sinama, anak di pa ko makara. Ing Rasul wala imian, anak nyo
Hayaw no pagkatwa pa masitchiwis ni makalakoy na si Rasul. Auladu, amuru auladu bisabisala. Da kanyo, may kana kanyo, humul 7 tahon magsambahayang, kitawin Rasul. Baliktad sa Diyos si pangatita. Da kanyo. Pag-abot ang 4 tahon, di pa magsambahayang, lumakan niyo. Isyurin ka to tanyo mas, nakatawag ka limo baka nagtiminggal sambahayang. Why? Sawab sila sa nato? Impaglasayan lasa sin syaitan. Hanak mo nakabagparkala, nakabagkalo. Hanak mo nakabag, kaya ngatan mo hinang wala imamu. Kaya ngatan mo nanak kasalan. Kaya ngatan mo hinang bukon maraw. Kakausan mo siya luwakon. Kakausan mo siya patuan luwa. Sa may tabang parkala. Sambahayang, di mo kakausan luwakon ng anak mo. Inlasa biyan, lasa si syaitan. Paluwakan sin Rasulun mo lang putaw ni magsambahayang. Ang kada kamataw na ni katulasan mo timbuhok. Manay kun sa jahadun niya. Di may ingat magsambahayang. Ya kamilya sin Allah. Sambahayang malago. Mainang salatun nulaw sin Nabi as-salatu nurun. Sambahayang mainang sahaya. Bangway sambahayang muway sahaya. Puspusan ang pag-makeup mo. Puspusan ang pag-collagen mo. Bang di na ko magsambayang adlaw akhirat. Imbayho mo kaunon sin satwa. Ya, kamilyas na Allah. Ya, talyon na to, bay lago si dosa. Di ba kita numanali? Akan na intiap-tiap na kato. Iba ko maas, wayron na rugay ni pusaka mo, anak mo sambayang. Maong masulma kuyag kita niyo. Hanak mo nakatalos na graduate, attorney, doktor, yes. Makakugkuyag. Sa kalibisan ng sambahayang di may nga, di kapag kuyag wimbihan. Uni nagisin Rasul. Amin bang intaw mapatay mugtunayin to, mugtunayin katan, maling kanin to. Sumabot si tambok. Wala dun sali yad'u lahu. Anak mo sali mangindua kay mo. Labanin anak mo ni magsambahayang, anak mo ni mag-ibarat, siya mangindua kay mo. Makauwat-wat ko tayo mo nindua, bisan imbaran mo. Aw masula na amas, dumak, anak pagsambahayang na kamo. Sa imbaran mo ri, oy. Invalid. Ikaw ama, ikaw inaunahan, anak mo murul kay mo. Bang uning kita kay mo, sinanak mo, hamuranin singuran. Biarasin to magsisiga. Simigasan siya, salangunin anak niya. Wabang ko mawalong mga anak mo ni magsiga, ay na ako magsiga, paglang mo anak ko dumugsan, beri karong kayo muskikita ka. Bianda sanin anak. Dumak ko magsambay ang anak mo sa imbaran mo, ni maragbus. Subay. Ayaw na to pasaran ni sambahayang pusaka na to. Pusaka yan sin Rasul. Piaglukuligad sin Rasul. Liyakan sin Allah Ta'ala. Sa kita no piel pahil na to. Kalupahan na't sambahayang. Kita mo, ang pahambok hadis sin Nabi Muhammad SAW. Kita mo, ingkarewa sa sambahayang. Lang niya, ya Rasulullah, bang aun bay ko. Inain guas, autan, awasin lawang ko yun on sapa. Bang akulong niya na may ko. Abiyat sa panto na dya, wang ako na may ko. Adlaw-adlaw, ang pawa makapinluwag ko. Lang sinabi, why? Biyan na isambahayang 5 wakto. Adlaw-adlaw ko sumambahayang. Imata na to ini, paglaway mo mga Facebook, lumaway in bukon maraw. Ang masul yung ko nagturong, yung ko kimikitabihan mga muhadara, sayo mo lumaway awol may mga TikTok. Lumaway hawol ming kahinisan. Nauni makapapasyaon. Sambahayang.
5 minutes, maraming kataan paldusahan mo, san sambahayan. Pila asya to kita mo kataan, hinang mo kumaraw. Tak mo na. Allahu Akbar. Impagyanon loon sambahayang, amin siya pa yung atonin loon, Tuhan, inloon sambahayang rukun, wajib. Ununan, isap, ang kadasway kita magpangasuwo. Bang tarikahatan, tuan unin hukuman ini, unin hinang ko ini. Inagisin na Allah ta'ala, fas'alu hadad dikrin kuntum la ta'alamun. Pangasuwo ka Muhammad nga rin yung kaya nga tanataw makaingat. Bukod na suwo no biada kanyo. Inasuwo ni magsambayang, imangasuwo ni magsambayang, iba pagas ka na, bisamba ko rin magsambayang. Bisa lang yung magsambayang, manglutaw ra. Okay na. Bang manglutaw yung magsambayang, biyanin hindi. Bisa lang yung magsambayang, makasudanar ka. Bang sa pa magsambayang, makasudar ka, biyarin hindi. Tumaraw-rawa kita ini. Pisan kita ini magsambayang, malanon pangatantay ni. Unin ba ita sin Rasul? Hadis ni Nabi Hurairah ta, law sin Rasul, ingka mataunan magpakasud sulga. Ingka mataunan magpakasud sulga. Uno, at-taqwa wa husnul khuluq. Hamuna inlando ingka buka patuan, hibansin, marawi pangadatan. Kita ba? Bangso pa main Rasul imyan, ingka mataunan magpakasud sulga, marayaw sa dyan adat, okay. Way sambahayan, way puasa, way hajj, way zakat, magpareho dyan kita sinadat na to. So, umurat yung pagkasud. Sa unang isin Rasul, at taqwa wa husnul khuluq, suwayaun kay mulando ingkabuha, iwan marayaw pangadatan. So, pa man nag-away dua ini. Ini maraw adat ni magsambahayan. Inyaon magsambahayang, mangi adat. Aw no kamu harwain itaw maraw. Pangaso. How ning tao maraw harwain? Inini maraw adat, sari magsambahayang. Inyaon magsambahayang sa mangi inadat. Pangaso. Insambong, intaw yaon, mangi adda siya nagsambahayang, bangsa na kainang mangi, nakabistara mangi, nakapamungmong mangi, hampas sa simambahayang, mahinang sawab, papasun, impardusan niya. Sawab, insambahayang, magtawat ka. Di mana nagsusun ka, sinhinang mo ato, nampintaw marayaw, di magsambahayang. Mangi, ikaw pamandang sintuhan. Maraw sasabutan kayo mo sitaw, isabutan kayo mo sintuhan. Di lang ta nasampul kayo. Sawab, wayro ni Marin Rasul, bang di mayaw in hinang mo pangadatan mo marayaw, di mayaw yung katanway. Ang pinagisin Rasul, bang di mayaw isang bayang, di mayaw yung katan. Isin mangi. Allahu Akbar. Kitaan nyo na. Subhanallah. Bang di mayo sambayan, di mayo katan. Wala imanin Rasul, bang di mayo pangadatan, di mayo katan. Why? Sambayang, bimana mangitin niya to. Sawab intao, sambayang mangi inadat, asubun pa sa sinallahu ta'ala. Kitao ni sambayang nga bang ima mo. Bang wala siya nakapagtinggal. Labang katinggal ka. Allahu Akbar. Ini mo, kung ka ako, explain na dyan ako. Sambahayang. Lando. Pahalgaan ka ito. May tadiya dyan ako sambayang ini. Sabi ning kamatawrang ka ito magpaninggal. Sambahayang. Wala niyo kingatan in subo. Law si Rasul sallallahu alaihi subo. Rakat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ikatunay mo sa dyan, dua rakat sambahayang subo. Sunnat paisab, labi mahal garay sikatan luon niya. Ini dani kasudsul ka, subo. Labi maraw ng katan luon si dunya. Pila sa jamano siya nagbabang na natutug pa yung tao. Maraw pa sabi manok, magbati subo. Balik katulik chulon na to, ingkapatut sintuan paipon niya. Kita niyo ba?
Sambayang. Ila rin kato magkatinggal. O pa rin kato sumambayang Jumat. Alhamdulillah, sumambayang Jumaat. Ikarita dyan papikila na. Bangin tao nag-i-school. Tao nag-i-school. Halom sing class niya. Monday to Friday. Gumuada ka Friday. O ba ma-learn mo? O ba makawa mo? O ba chance mo makapas? Absent sa jakaw? Ganyan ni siyang bahayang. Friday ra kita nung makatumtong. Alhamdulillah, umpay sab. Sa kalupahan na to, sambayang 5 wakto. Isu sahabat ni magsambahayang. Mga munafik, sumambahayang. Sa munafik, kaya ingatan nila. Sa munafik, mabugat ka nila wakto, uno. Subo, iwan sin isya. Mabugat ka nila. Pila sa dyan, nakita ba, indayo si sambahayang. Ang kada, la salata liman wudu Allah, way sambahayang bang sari mag-ailok sin Rasul. Before ko magsambayang siya on ail mo. Ipakail. Kalagang pabasahon ng kata na 5. Umalup sumalam salamon pa mga tuwig. Bukon na. In tuwig malano, pagyan mo bismillah, sampurna yung kataan. May ta sampurna. Mara Indonesia, mara Malaysia, sawabin sampurna, nakabutang nga sa aba. Sampurna. Bismillah. Mara nakataan. Bukod na sa atos, duwa yung basaw na 5, duwa yung basaw na tainga, duwa yung basaw na simod. Liabya mo yung Rasul. Pagyan mo, pag niyat mo mag-aila ko, niyat. Bismillah. Kalas. Ang pagkamamasa, syadang la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahirin. Ya Allah, lamuran ako ang mga tao magtatawbat. Ibang lamuran ako, tari bilang ako ang mga tao susi. Kita ba? Dua magtuwi pa ko lang kasambahayan. Hindayaw maparasahan. Damit ka ng sambahayang ikasum sinrinjiki. Ano yun? Mauna sa dumatong question. Na may talong yung mga nag-iibadat yun. Malingkat pingkahalan na mo. Maroping pag-usahan na mo. Maroping pangaungkaw na mo. Maroping panugtog na mo. Insilaw masigpiting kahalan na niya. Ang biyak tulong niya. Kaming kalasan sintuan. Uy, maingat. Maingat, pamisarahan. Saukat ko nagkarayahan, saukat ko milyoner. Di ko sambayan, kalasan na ko sintuan, mulka saan kayo mo sintuan? Unang isin Rasul. Ida ra'ayta ar-rajul yukimu ala ma'sihati fa'lan annahu istidraj. Bangang kita mo tao na mo nga, bisang kami ni magsambayang, marayawin pamaybay na mo, marawin kamuyanan na mo, marawin panugtog na mo, matawsin na mo, kalasan na kami sintuan, nagmamasyat pa kami, na kami na uno. Laong sin Rasul, bang aun kita mong bupuso, masin pagmasyat patuhan, way pa siya hibal, way pa, maligaya siya. Fa'lam annahu istidraj. Ingatan niyo mga taubian, piyagduhul baya na silas na Allah ta'ala sarta murka na klasituan bang sila mapatay way na. Kuhan ka. Kita nyo ba? Bang kita nyo mapatay? Unin haon ka to. Sambayangon. Mamuno, kakampungan na to bang di sambayangon. Mamuno. May tanong kami rin sambayangon, si Muslim kami. Ipangasuwi sabi, ibu pa ko magsambayan ka. Allahu Akbar. Mamuno bang ni sambayangon? Sa imbuhi pa, di bisa magsambayang, manggura-gura pa, mangudyo-udyo pa, ang magsambayang. Bang kita lumabay na yan, nung kitiyato ni mga tao sulga, pamasjid na. Mga jaman-jari mo siya nun, oy, mga tanor kayo nagtatambay. Sabo kong biya tinakam. Ang pamasulim yan pakitatuan, magparana dyan kimi kayo mo sa sambahayang mo yan. Lapayaman kami sa sambahayang mo. Uy, may tayo sambahayang. LBC, pagparahan. May tayo sambahayang. Manjari, Bluetooth. Di. Subhanallah. Manali ba kita nung timangod? Magsaan, mamatay.
Mamungmong kita nyo rin sambayangon, mangalo kita niyo, sa imbuhi, may tali magsambayang. Wala nyo kay nga tarin sambayang ini, subhanallah. Hikasong pa sinridjiki. May tari kasong, nagapin, hambuk, maas, babae. Kisa Imam Qurtubi, aun hambuk, maas, babae, long ni hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asaman lang nga sin Rasul, bukun niya kita in Rasul. Long niya haurang bukmas babae, maliso siya long niya maghula adaira. Ingkabayan niya agimba. Agimba, kabayan niya. Doon man siya long niya, kabayan niya agimba, doon man siya, sakali, aun bigla, simud palombay niya. Ingkaw puan, aun suwarul. Yaon sa simasambahayang. Yaon simasambahayang. Simasambahayang kailo in mas babay. Sakali yaon simud palom simbay niya, kumawa sinuno-uno na, makawa. Wairong makawa niya. Wairong makawa. Sumusnan siya, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yabaw unusan niya yung tao. Laong niya tuwan, bialong nga kaina pakaw naglibot-libot di halom simpamaybay ko halaman. Way isablong nga ngumi tanam. Harit takaw mahulmat bisan dakuman imumungan. No niya unwat. Laong niya po sa kaan takaw. Yung saka si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katutaniw. No niya uno ba mo? Pangatin na ni mga dihilan siya. Laong niya ayari in sambahayan pasungon in rejiki po sinapa. Na ingkaw po ni suwarol nakatali. Nakatali in suwarol. Pagtali sin suwarol, nagtawbat. Nagtawbat, gibarat magtuy. Langay kasong si rejiki. Sakali doon man siya, si mambahayang na siya. Doon man siya. Harun mayan siya. Si mambahayang, pag-usdi mo na siya, long may taway magkahulong. Siya long ngaway na halin. Di magkakuan. Uy ninang, nakatug sa pwaso. Pagtug na pasubo, aun di matong ring hawla siyam. Inula siyam mga Syria, aun di matong maun nagdarasin barang. So pagka nagdarasin barang, mabaya siya. Maglawag siya bang isin makarasin barang niya. Sakali uno, ang kita niya usog, natutog dun ha masjid. Amo na yung suwarol. Doon man kailo, biyati niya. Long natuan, mawaya ko makasin. Awang di ka, awang parkalasin, no need question. Kaya na pag-asubo, awang biyakato, banglong nga parkalasin daw, aluay na kita yung nagtatakan. Nalong niya karikaw, dahil barang. Ano na magtirijiki niya? Kaysa. Pag ikarwaiyan sa long niya, briya ko magdatong mari, magdasim barang ko, ikaw imagda. Simong naparoon yung jiki niya. Pag last fight, iyan na siya. Sintaw yaon. Long niya, mag-business partner na kita. Nibang pagyan niya, punalimbay ta si Maas Babay. Punalimbay ta sin Rasul. Munal. Ikasung sinridjiki. Baitas na Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Isu sinagbabuka patwang buklaron ukabun na inridjiki. Haridjiki way naangan-angan buklaron kanas Allah Ta'ala. Ilong suwarubunan. Na sampay suy-suy long Imam Qurtubi, sampay long niya nagkarayahan in suwaruliat. Insambong. Bang nagkarayan in suwarol.
Di ba magkarayan indag busadya suharul? Allahu Akbar. Kita niyo ba? Padali ba kita niyo? Oh, masigpit yung kabuhi ta. Aturon nila ni kasigpit kabuhi mo. Sa tumtumain Allah Ta'ala adil. Mata Allah Ta'ala adil. Diin Allah Ta'ala manglaog ay ipon niya. Jawab mayta imparkala sambahayang parkala sin ipon iwan sin tag-ipon. Pangali ba kita? Subhanallah. Sambahayang mga tayo mangod kumilyas na Allah Ta'ala. Ayaw na to tinggalan. In kita niyo buhi pa. Di pa maingat mag-anad na kita niyo. Ayaw na kita niyo mag stimian pa ka. Suway na ako makasawan pa ako magsambahayang. Suway na ako lumasan pa ako magsambahayang. Suway na ako magatalos mag-iskula pa magsambahayang. In pa nga subo. Iyan ba ako sing kamatay, so yan ako mag-graduate, pa ako magmatay? Pila rin ka ito ni nagkawapat. Pila rin ka ito tan. Kita ba? Bang biyan di into, ingi isim tao timinggal sa bahayang. Haunan buko sugdi matong panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah dyan patawron, dapat malun na memorize. Di matong inusog mong panabi. Mga kuwalap yang lupan, sahabat sindasul yabidar. Lalu ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, nasihati ba ako? Patumtumi ba ako sinwasiat makakin rida iban ulong sin Allah, makawakin sulugan niya, malapas ako rin hanar ka. Uy, nagisin Rasul. Bukuni rin ka ako Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Kasi sambat ko, wayroon kabtangan ko rin, nagmaana jakiban nagpaluwag. Sa ininikatan, kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uy sin Nabi, nagpawasihat ka rin ang buk. Sahabat sin Rasul pilihan. Lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tatrukas salata muta'ambidan. Ayaw mulong niya. Ibutlong niya bidar ay mutud tinggaliin sambahayang turun mo. Ayaw long sin Rasul. Ampain kita sumakit tinipon di na sumambahayang. Magintaw-intaw di na sumambahayang. Hinglahon di na sumambahayang. Tuwan in Rasulimian. Salli qaiman. Sambahayang kamu nagtitindo. Fa'illam tastati faqaidan bang yudi kagausan nagtitindog bisan dakuman naglilingkod. Fa'illam tastati dino pa kagausan lumingkod. Fa'ala jambin bisan dakuman nagkukulang. Subhanallah. Biatu kahalga si sambahayang ripatinggalan sin Rasul. Bisang ko na ospital, nabiyan lumay pag-ail ko, aun jaga mo, patrapuhan min lima mo. Patrapuhan mo, imbayho mo. Bang unundag mo simpag-el, biaturindag mo simpagtrapo kay mo. Invalid reason saan? Inakamadjukup. Ay, ikaw imyan, biyarin ka pa, nasa sakit kita, inglaw kita rita magkasambayang. Allahu Akbar, ay ko magwiyanti. Rasulin na maita, hari mo kagausan tumindog, lingkod kaw, di mo kagausan limingkod, kulang kaw, tuwan din ka kulang, bisan da kuman mata mo magkulap. Yan yung kahalaga si sambahayang di patinggalan sin Rasul. May tari patinggalan sin Nabi. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman tarakaha bariyat dhimmah. Isyusyo. Inti minggal sin sambahayang tiud niya. Long sin Rasul, ay na siya mag-angat ulat, makawanin ulong iban rida sin Allah. Kapi niyo? Long sin Rasul bang niya tinggalan tiyo din sambahayang, hayaw na siya umuwatuwat makawanin rida ulong sin Allah. Subhanallah. Bukunin ka ako amuwas ako. Rasul ini niya. Okay na, nagkarayahan ka, di ko magsambahayang. Correct.
Allah ta'ala magdirejiki, Allah ta'ala nagparaya kay mo, sa tumtuma, impagdaya mo na adlaw akhirat. Bang tori makapagtawat, da'pukan da kausit Allah. Allah ta'ala, di mo katapukan. Taliun na to ba, mga milyas na Allah? Bukun pa tarasaw in wakto. Bukun pa. Ayaw na kita nyo imyalong mo. Di raw subhanallah, sambahayangal kaan na to. Observin nyo wa intao. Magsambahayang. Makasambahayang tumahayang sanin parasahan mo. Pisan pa nakunuin dunya ini, basta kauno sa simambahayang, rida na kauno imaghapin kay mo. Sabang ko timinggal si sambahayang, inagduraro yahanggaw kau, magdaugdug sa dya mo anak kau, subhanallah. Mamisita dya pa kumul, biyarin mga siko mo. Magkidlat, magangin da kuliango, sabita, way wayalop mo patuhan, kan ko mabuka. Way sambahayang mo. Amurasanin tao mabuka mapatayin, tao ay ibadat. Bukon niya sa di kaingatan. Kaingatan niya. Sa sawab sin aw masul. Yaagad na to in awal napso na to. Kalupahan na to, Allah'y magrirejiki. Allah'y nagdilkay mo katan si parkala sa kalupahan mo. Kitawin Allah talindayaw. Uno inyangot mo wala na dihil. Uning kabayaan mo wala niya diuhol kay mo. Diuhol kay mo sin Allah. Hawala kay mo kiyari hildi lang sin Rasul adlaw akhirat makawa mo. Ay mo dya tinggalin sa bahaya. Aw ni sabahan mo kusog di matong panabi. Bang wala ko piyang lupa ni Nu'man ibn Bashir, sahabat sin Rasul. Long ya Rasulullah, ya Rasulullah, ida sallaytu khamsaha. Ba kulong ya Rasulullah sambayang 5 waktu? Wasumtu Ramadan, nagpuasa ako simulan Ramadan. Wa ataytu zakat, nagdila ko zakat. Wa hajjul bait, wa naghadji ako, adkhulul jannah. Yari pangasumo sinambok sahabat. Ya Rasulullah, bang ba ako simambahayang 5 waktu? Nagtagi po na ako patuan, way ako nagsirik patuhan. Nagpuasa ako bulan Ramadan, pagpupuasa. Nagadji ako, nakakausman ako. Nagzakat ako si mga rejik kay Diyos kaps na Allah. Adkhulul jannah. Ya Rasulullah, makasud na ba ako sulha? Ining pangasubo niya. Uy, nagisin Rasul. Wala yung Rasul yan magtuidi. Uy, nagisin Rasul. Naam! Makasud to sulha. Ibalik ta kanina. Nangasubo ha in sahabat, ya Rasulullah, di ako magsambayang, di ako magzakat, di ako magadji. Magparewad di ako sinadat ko, makasud na ko sulha. Why? Kamura ko man magganta. Diba? Yato Rasul. Dani kasud sulha kalapas ting halap ka. Tani mo tayo mangod sambahayang. Pila rin waktu na to rihadun niya. Pila rin pangumulan na to. Pail-pailon na to pa yung parkala ini. Ha? Uno na to na subhanallah. Unin nilang matug, kumaon, magusa. Biyak to na lang. Kalupahan mo ng kapatutsintuan kay mo. Kalupahan mo pag-ibarat mo. Tumtuma ba? Amo pa hindi siksaon sinallahu ta'ala intao. Di magsambahayan. Bisan ni magsambang siksaw na biyarin dakbus. Laong sinallahu ta'ala, fawailul lil musallin. Kabinsanaan ha mga tao magsasambahayang. Kita mo na? Allahu ta'ala, kabinsanaan ang mga tao magsasambahayang. Allahu ta'ala nimiyan. Amin isyo, alladhina hum an salatihim sahun. Hamuin mga sila nagpahil-pahil sinsambahayang. Bang binsanawi nagpahil-pahil. Bang binsanawi nagligap-ligap. Biyadiin na tuod intiminggal. Subhanallah.
Allahumma musta'an. Adahullah. Pangmanidayatan wala. Pangmanidayatan way panagkaydayatan. Pangman makapagsambayan way pagsambahayan. Ayaw kita nuto makadagpakan sing kamatay. Ayaw ko magrida, ikaw sambayang ka, wala ko nakasambayang muna. Taliw na to ang mga milas ng Allah. Ayaw mo hinanga reason, miskin ako, ikabusaha at ko, ikabuyan ang kanap ko makapag-usaha. Ay ko mag-usus, matawad miskin sahabat. Matawad miskin la jaman sin Rasul, usahan nila libur, usahan nila maglista. Way yun kalipay kanila in pagsambayang. Sawad mayta intaw miskin, intaw ay gaud gas, hambuk da kumantuan ni mahinang muluto, hambuk da kuman ni mahinang mutuan, yalo pa Allahu Ta'ala, hari ko mabinsa na uno, sambayang. Miskin pa kau, binsana na kau di hadunya. Sakali magpabinsana pa kau adlaw akhirat, ay kung magrida, mamarahin na kau na binsana hadunya, ayaw akhirat, indunya bang ko na binsana, aun pa kayo na pusan, inadlaw akhirat, salama-lama. Maglalaw din usahan na to. Magsisikad-sikad din usahan na to. Sadi kita nyo magsambahayang, miskin pa kau di hadunya, magdurun na adlaw akhirat. Makampasin taurayahan, nakasadda pa dunya, kita miskin. Panalik kita yung mga milyas ng Allah. May ta inimpius ko. Sawab inimpi nakakunsi singkatan. Kunsi singkatan ibadat. Kanda, subhanallah. Ayun na to pahil-pahilon. Kita mo na. Taon singkis na sabot na to parkala sambayan. Mga tayo mangod kumilya sin Allah subhanahu wa ta'ala. So why in tiap-tiap rin ka to, ayaw na to. Pahil-pahil lolo pahon. Hikatu na hikasudsulga. Watasumu Ramadan. Ibang pagpuasa ha bulan Ramadan. Dinakita nyo magpaluwag si bulan Ramadan. Kalukaluhan daw wakto matapik na to da. Special na bulan Ramadan. Inshallah. Ikaupat niya, watutin zaka, iban si magtukbar zakat. Ikalima niya, watahujjul bait, iban maghaji. Para maghaji pa Baitullah Haram. So, halom silima ini, kunsi ikasudsulga, iban ikalapas ting hanar. So, magawa, halom silima ini, pinaka, kunsi singkatan, amunin sambayan. Kita kau, impuasa, so, isa dyan dumatong bulan Ramadan, ang pagko magpuasa. In zakat, ha mga tao sa jadi hilan arta, lawi-lawihan. Hadapon in zakat al-fitir, lamod kita nyo. Sa in zakatul mal, ha mga tao dilan arta, lawi-lawihan. Himpag haji, damik yan, ha mga tao makaraus. Ha mga tao makaraus. Hadapon in sambahayang, dayahan, iwan simbukon, miskin iban simbukon subay ni tunay. Ya ko miskin marako na imbaran ko. In kunsi sin ikaw iban sin ako. In jajakpatan sin ikaw iban sin ako. In mahinang kuluto ikaw iban sin ako. Mahinang sabab ikauwat sin sangsa ako. Ikauwat sin kabinsanan ko rihadunya sambahayan. Sabang nato yan tinggalan palkala nyo na yan. Ha? Bukun ka ng buhok, Yasuus na Allah Ta'ala, masalaka kung fi sakar. Yasuus na Allah Ta'ala, ilom sinar ka, may taka mo nakasud palom sinar ka. Unin akin nila, ini mo ko lang kina, lomnar ka nagyan. Qalu lam nakum minal musallin. Bukun baya Allah, in kaunan namo, diha ditwa dunya, magsisambahayang, angkan kami nakasudnar ka. Ituan naufil, laklak ng simod pagpatumtuman. In mga karuan, laklak ng simod pagpatumtuman. Di pamamaray yung mga tablig, magpatumtum ka sa sambahayang. Yawnin mga imam, magpatumtum sa sambahayan. Sa lupa na to, angkan kami ya Allah, nakasudnar ka. Yadan billah. Sumura-murahan, hamuk hadith mainang natuluto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtag-ipon, tindog sambahayang, iban pagpuasa, iban zakat, paghaji, mahinang sawab,
mahinang sawad, di nato ikasipog umalup Allah Ta'ala bang nato kiyang gawtanin lima ini. Hari na kaw makapaghaji, hari na kaw makapagzakat, bang man indwa into ini mahinang mutag ipon, di kaw magsyirik, sambahayang, impwa sa bulan Ramadan, mamarahina isud musuluga pahadaratin Allah subhanahu wa ta'ala. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, shout out, miyawat kita no labi pitong gato sa room ini. Actually, di na sa ako magnasiyat sa natali ko biya maupasin waktu sa wab nakapagpahati na kita. So inshallah subhanahu wa ta'ala, muna mga tayo mangud kumilyas ng Allah subhanahu wa ta'ala, mangayo ako kamaapan kaniyo bang biya ganta nakakasla at tawakan nakataas intingog ko asal biya inintingog ko. Asal biya mataas-taas na. Ha? Damikyan bang aung kabtangan amuin bukon malano kaniyo, talion no muna. Wayruun bisaray tuan naufil, liyaway hapikilan ko. Bang bukon liyaway na to apamando sin rasul. Iban ayat sin Allah Ta'ala. Inshallah subhanahu wa ta'ala, asusungon, aun yawn, lagi nang ako page, Darul Ihsan, online class, inshallah subhanahu wa ta'ala. Bang yawn maubos na katan, mag-send da ako kaniyo sin online class natin. Online class ini amin maghindo tod kita no sin kitab. So maghindo kita no kitab magsulat ako pagos explain kaniyo aso pa ma-memorize niyo. May memorize niyo at least aun ni kapag patumtum niyo sa bakaywan na maya no patumtuman. Inshallah subhanahu wa ta'ala magpatira ko, mag-post da ko bang kita ko no mag-start mag-enroll, ibang bang ko no kita no mag-class mag-start mag-class. Inshallah subhanahu wa ta'ala, magsukol mga temangud kumyulyas na Allah subhanahu wa ta'ala, dandutod kamo. Yari halong pangatayan ko, wayron ako nagpa-personalan. Way ako nag-personal kanyo, way ako nagpaandig basa, biya inibay ni why. Inibay ta tasadya. Hadapon imagganta tumayma kamuyan. Imagganta tumayma iban magparagmos kamuyan. Hadapon ako, uno imbeta sin Rasul, uno imbetas na Allah Ta'ala, ipasampay na mo dyan. Hadapon, imparkala, magparagmos, kamura, imagganta, bukunda kami. Inshallah mga temang. Inshallah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan bang man mapaunin pag-class na to online class, panginduan bang man ituan nyo na feel along pusog, iban kaya, along pusog, pabaunin mo na to pay ng ibadat, sa wapin tumun na to, basin sambat ko mga taymangud, wayroon narugaing, sarayaw-rayaw, iposaka simaas paanak, insambahayang, dami kanin anak, way narugaing, mahinang nakarayawan, insambahayang, sawab mayta, bangin anak ng sambahayang, mangindua pahina, masya Allah, paama, masya Allah, maladdo karayawan. Kanang mga taymangud ko ka Islam, mga kiulungan sa Allah Ta'ala, shout out pa 700 plus viewers na tudumini. Mashallah, unexpected, mawat kita no pa 700 plus, bang man, ipagpatumtum na to ini, magbumpaat, iban, bang biyari nin taod na to nagtipon, na live ini, gayon nila sa magduron pa yung taod na to magtipon, halom si Sulka. So, di na maunin pag-discuss, aun na dalil niyo, bang uno inda ni kasunsul kay kalapas ting hanarka. Yato na siya pot. Ay nako dumungog kanila suy-suy. Uwos na beta sin Rasul, inda ni kasunsul kay iwan sin narka. Bang kamo, mga brad, mga ka-viewers, ay, masya Allah. Kamura ko man, yung magganta. Inshallah, shout out ang mga 700 plus viewers. Dami kan, shout out ko in mga ambok tay mangurun ko, in madrasa niya yaon, lundang karabat ko, yaon na, lundang karabat ko Kasim University, waktu kami nangadji. Masi-masi sila yan magtayma online enrollment, mag-enroll kanila, sarta masi-masi sila tema magpasun mag-enroll. Lugatul Arabiya, umingat ko mag-Arab, umingat ko sinsara, masya Allah, yan amuna in madrasa Imam Ahmad. Imam Ahmad Ta'limin Lugatil Arabiya. Yaring kanila Panama, yung mga STN nila, usog babae, dami kan, online kanila pag-class nila. Ayaw na, temangod biyaw, malaggo, in wifi na to, in data na to, in cellphone na to, mausal na paibadat. Meta di mausal paibadat, yan na maluwag yung pangadjian.
pagkapangadji na kita online, bisan kita yato mga bukid kat, ayaw dya ko yun halom lupa, na, wang halom lupa, dyan na makad kayo yung cellphone mo. Wang ka mo. Lumukatuan niya rin ako halom lupa, paindrola ako, na delikado isa, maghang, lumukad yung cellphone ta. Gamit to mga temo, kalalang ko sa dyan. Imam Ahmad Institute in Modern Sheikh Kaitaj Taji, Lundang Karabat ko Akasim. Inshallah, next time ito, makatabang na ako kanila maghindo. Inshallah, subhanahu wa ta'ala. Damik yan, shoutout ta mga amin nagdihil kamo pizza, taam. Tanong mga tema mo, ayaw kita, yung mga taam pizza nato yan, mashallah. Ayaw, yawn kita nasusuportan sin tam. Iban sin, magsukol ang mga winners. Magsukol ang mga winners in game natin ito. Damit yan, Chilis, sinamuk guro na to, Sheikh Rafi Kamlian. Yan in manok niya, mashallah. Way sumarap si manok niya. Magulas ka mga biabakol. Damit yan, kay Sheikh Khalid Abud. Mashallah, matawad na biyawon mga guro na to nagdarakang halal. Mashallah. Sheikh Khalid Abud, yan yung mga kabsa nila, yan yung mga pizza nila, barakas siya, pingan sinkuan nila. Mashallah.